Magana ma aikari a matura ma Embulbul Kajiado ya Rugongo nio mekinyitie kanitha-ini wa Gatoreki wa Embulbul kwamukira motungata ma urigiti matari marihi. Afya ya binadamu ni kitu ambacho ni muhimu zaidi, ni kipaji ambacho tumepatiwa na Mwenyezi Mungu, na pamoja na madaktari tunachunga kipaji hiki, na kanisa limekuja kwa mstari wa mbele kuwasaidia watu wetu ili waweze kupata matibabu ya bure, waweze kujua wapi ambapo wanasumbuka katika maisha yao, katika miili zao. Muingi makiuga motungata maya maheanetwo riria marabatarika makiria, amu aingi matirekinyiria marihi ma thibitari magitetia mutaratara wa SHA. Tondu ona ni ngoragwo ndi diabetic na thia thibitari ngaga ndawa, so gutiri undu ingihota kwaria wa cina SHA ningire tu tondu is beyond my power. Na nikio turonire community no itu ya Buruburu ni ratambika muno tondu na tugie na free medical camp. Ndabe ukakagikage tondu no me andu aingi matikona hoti wa guthie thibitari. Nikio wona ma mirimu ingi tondu andu aingi matirahota guthie guthondekwo nundu wa mbeca. Nchi kwamba ni wapi ambapo watu wetu wanatatizika, ni kitu gani ambapo serikali inaweza kufanya ndipo mambo ya matibabu ikue affordable. Watu waweze kwenda kwa hospitali kupata huduma kwa gharama ya chini. Kuringana na urugamiriri wa thibitari cia Gatoreki iria iri gicigo-ini giki, ona thengia wao gutangikira namba nene ya arwaru, mutaratara wa SHA nduri urahota kuriha thibitari ici na uguo kumarituhiria wira. Pia kwa hospitali zetu hasa ya kanisa tuko na changamoto kwa sababu tumehudumia watu wengi, lakini SHA kulipa ni changamoto kwa sababu wanachelewesha ama saa nyingine hata hatujui chenye inaendelea. Kwa hivyo SHA ni kitu ambayo inatupatia changamoto sana kwa sababu tunahudumia mgonjwa lakini malipo inakuwa changamoto. Thĩinĩ wa kambino ya urigiti, murimu wa cukari, kuhaica gwa thakame, murimu wa maitho na wa marũngo gatagata-inĩ ka aingĩ nĩo igumeire aikari a gũkũ makiria. Kana tondu wa riri ndikumenyaga ndina cukari. Ni waigua. Riu ngikero gukithe ndukuigua. No ria riu wena thina ni pressure. Nayo ni yakwa ya tene muno na ndawa ndiona no ndikunyuite. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Embulbul Kajiado ya Rugongo, ngetwo Wacuka wa Kiarie.